Erten gelesin ata deyip. Ököz koy aytırabız da bunu. Ne? Salavat bilemez. Yemin ederim. Өтүп пайга, кыш көчүп жайга, достор бүгүн жолугушту. Биз кайра, ай шамал айда, ару кыялдарга, бала кезге алып барчы, сен бизди бир кайра. Кана достор тулпарлар, өргө чапкын
Kutmanlı günümüzдөр menen urmаттуу agайын tuğanдар, бүгүн мына жакшылыкка жайыл дастуркун жайылып барат. 60 жаш кутман курагын белгилеп, туган урук, жоро жолдош, куда сүйөктөр дастуркун четинен орун алат. Неберелер өзүнчө күлкүсүн жаңыртып, балдары ак бата тилеп дастуркун жаят. Андыктан бири-бирин тапкан, жанашып баскан, 60 жашка дастуркун жайып барыңыздарга жакшылык тилеп жаткан, турмуш жолду небере тапкан, чеберенин балын көздөй баскан, барыңыздар менен Кудай буйруп мына ырыскы чачкан, бактылуу үй бүлө кубаныч акели дүйүмкан эже менен, уул кыздары, неберелери менен ордуңуздардан туруп, жадырап жайлап, жаркын маанай менен шаңды музыка менен тосуп алышыңыздарды суранабыз. Мынакей бактылуу ата-эне, бактылуу чоң ата, чоң эне, таякта тайене, өзүнчө шаар, өзүнчө мекен, бир кол шаап коюңуздар. Куттуу болсун конушуңуздар, катуураак чыксын добушуңуздар. Бүгүнкү 60 жаш кутман курагын белгилеген Кубаныч акенин үй бүлөсүнө бир кол шаап коштоп коюңуздар. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, орун алыңыздар. Той ээлери ак өргөңүздөрдөн сиздер да орун алыңыздар. Жакшы тилек, жарым ырыскы, Кудайым берет ырысты. 60 ырыскысын тапкандар бара, ашууда эмес көчөп раң баскандар бара. Уул кыздардын урмат сыйын көрүп төрүндө отурган улуу инсандардын жакшылыгына күбө болгондор бара. Андыктан Кубаныч акебиздин 60 жылдык мааракесин ачып бериш үчүн сөздүн кезегин элдин арасында кадыр бардуу, эл сыйлаган, эл кадырлаган агабыз Кубат акени бүгүнкү кечени ачып бериңиз деп кол чабуулар менен чакыра алабыз. Урматтуу меймандар, куш келипсиңер. Мына бүгүн мен Кубанычтын 60 жаш курагындык юбилейин өткөрүп атабыз. Кубанычтар эмне дейм? Өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун. Кудайым сага ушундай жаштарда берди берсин. Ушу дүйнө күмөр тең карып, ушу уулдар, урмат кыздар кызмат көрдүлөр. Мына бул апрель айында төлөгөндөр эң баягы дүйнөгө эме болгон адамдар, даңкы чыккан, сыймыктаган адамды төрөлгөн. Бул апрель айында Ленин төрөлгөн, Гитлер төрөлгөн, Чекичан төрөлгөн. Мына бүгүн Мухаммед пайгамбарды тууган экен. Мына андан кийин мына Жакып сен төрөлүп отурасың. Бул эң чоң эме. Бул апрель айы бул эң чоң баягы жаз жарышында жерлер көгөрүп, бактар көгөрүп, гүлдөп аткан убакта төрөлүп атасың. Өмүрүң узун болсун, ушундай баягы сабакаларың. Мына Жакыптын дагы анча-мынча бир өткөн немелерди эстеп койгон жакшы да бул. Бул кичинекейден баштап эле мени Реманегечем бул 6 жаштан окуп барган. Бул балда уруп болсун, кубаты менен кошуп берейин деп мен кошуп бердим. Ошондо 10 класс окуп бүткөнбүз. Ана бул Реманегечем жалгыз уулум деп муну апан сыйлап, камкордугун эме кылып, бул айылыбызда биринчи жолу алёнок деп велосипед ушул минген. Андан башка айылда эч ким мине эле. Бул деген чоң эме да. Андан кийин мопед дегенди минди, мопедди ушундайды минди, кийин мопеддин жанын чалгыса минди окшойт экен. Ана дүйүн келинин да бир айтып коеюн. Дүйүн келин бул турмушка тең, мына экөө үйлүү жайлуу болгондон бери жылдыгында талаада иштеди, коммерция иштерди кылды. Бул Кудайымагы аял нерсе үйдүн куту берекеси дейт. Ушу бала чакалуу болушту. Мына ушу келин эмесин булар мына уулду кызды неберелүү болуп кыздар чыгарды. Келиндер алды, неберелер көрүштү. Ушу
2 yaş Kudayım baktırı olsun, karmaşkan olup, tübelip olup, uğuldan urmat, kızdan kızmat görüp, şu yakışı bakıvat kalıptı kalam sizlerge. Ana mına bugün mehmanlar şu jakşı oturup, jakşı dileklerini aytıp, bugünkü mübleydi açık dep jargılayt. Bu gecede en jakşı sözlerdi aytıp, kuanışlı gecenizi açık dep jargıladı. Andıktan dağı bir jolu kut konsun, bereket olsun, jakşılıkları bir olsun dep kol çabılar koştup koysun. Anın kança aşusu, geçüsü var. Kança ırıstısı, berekesi var. Turmuş yolda kança algan savagı var. Muna bugün 60 yaş tamırı jayat. Mömösü şirin bolup nevereleri kurçak varar. 60 yaş kanat kalar. Adam zatı güç kuat alar. Andıktan 60'tın ırıstısın tatkan kuanıca kevizge dağı bir jolu kol çabılar kalat. Atajurt degen er azamatты taptabalat, kemçiligin jabat, kaysı jerde ol bolsun, erdin jakşısın, eldin başçısın baştabalat. Arapay ulu Kuanıca Kevizdin Atajurttu, kut kongun bereket olgun kasiyetli gögar törönün, жалгыз жаңа кайынан келген жалпы туугандар Kokonbay ake, Şakir ake, Bakir ake baş bolğan jamat olturan, andықтан сөздүн кезеги Kuanıç akenin Atajurtunda. Gelingizler. Hoş geldinizler. Жалпы жамаатка биринчи салам айтам. Кандай саламатсыздар, жакшытам ушул тойго мына өлкөмдүн бир күнүгөн кубанычын 60 жыл энегелеп отурган меймандар бардыгыңарды ушул тойго келип катышып неткениңерде мына сүйүнүп биз дагы саркеш болсо да сиздерге толкунуп турабыз. Эми инем Кубаныч 60 жашка чыгып ушунча эл чогултуп дасторкон жайып етіп отырады. Саға бірінші қалып, ұзын өмірлі болып, 60-ға чыгысын Алладағы берерін ұмытпасын ләйә жүзге толып. Ушул алғаныңа тең қарып келімменен. Шу ұлды, қызды чоңайтып, невере чевере көріп, нетіп алып, ушылардың оғай, урматын көріп, невере, балдарын, қыздарын, бардығының бақытлы күндерін көріп, ешқашан жамандық көрместен ойнап күліп, шу балдарын, қыздар невелерінің орнына Har daim büyümekam uzun ömürler, жақсы жүргүлөр. Эми мына ушул 60 жылдык тоюң болсун. Мындай Кудайым насип этип 70 жылды өткөрүп, 80 жылды, 100 жылга чейин белгилей бер, өмүрүң Алла берсин. Ушу балда чакаңан ойнап күлдүрө бер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү 60 жылдык юбилей күбөлөрү туш келипсиздер. Ака менен жеңемдин 60 жылдык юбилей болсун, өмүрлөрү узун болсун, атчатай ар дайым ушундай аркасыздыкындыр жайылып, достору менен, туугандарым менен 60 жылдык, 70 жылдык, 80, 90 жылдыктарды белгилеңиздер. Ушу неберелериңиз, балдарыңыз Атмесіне үйімді, ұлғызын бір туысын көтерген жақсы тұрандардан болсын. Заманыңыз күш болсын, тойыңыз тартып болсын. Демездар беріп қойына. Белеңіздер тапшырығыңыздар, урматтуу қонақтар, барыңыздардың тілегіңіздер қабыл болсын, Кубаныч акебиздин алтын башы аман болсын.
Oynarken suyunu aran gelin. Suyunu. Kuanış çekemizin giygen giyiti kuanışlı gününüzü teң bölgen muzikalık belek olsun kalalığımıza. Alma gülü İzleyin ağlıktun saflarına Şansımızın bu sağlığı Gülüp boyuncu Şarkıdaki yıldızların kanına Şarkıdaki yıldızların kanına Sağlıklarında hariki gözyaşlarım çok kalır Ben seni hoşumda sağlıklarında Ben seni hoşumda, ben seni hoşumda Ben seni hoşumda sağlıklarında Çok sağlıklarında hariki gözyaşlarım çok kalır Ben seni hoşumdu, ben seni hoşumdu hey sarınlarına Sıy tamakta kılıçada hurmatlı mehmanlar, sıy tamaktın altında sözün güzelin. Tağacurt degen pir bolup, bilbegen jigit kul bolup. Tağacurt kolduğun jigittin başına oğmat konup, erdin jaksı eldin baş soğut dey. Mına uşunday, Kuanlı çekenin jakşılığın teң birişi oturgan Tağacurttan gelgen. Mingdin biri tağanın piridi, el sıylagan ağabız Alıkan ake baş bolgan. Murat ake, Kalça Bece, Kanayı Bece koştuğun jalpı tuğandardı sözgü çakırabız. Gelinize hurmatlı Kuanlı çekerizin Tağacurtuna gelgen mehmanlar. Hurmatlı konaklar, şuna bugün şu bizden biz Jakut'ta yürüyoruz, Jakut Köyü'nün uyunda çok saltanat, oğulları, kızları, oğlanları varıp birikip özlerse geçse gerek şu bugün elge bir toy kılıp Kastor Koncayip şu Jakut Köyü'nün 60'ta tolgan belgileydi gelirken barını tartıp gelirler. Jakut Yettirsak, şöyle söylesin ki. Yakıt ne de, buna bugünkü yübüleyin kutlu olsun dedim. Buna 60'a çıkıp, bala çakanı çoğaltıp, kızları çoğaltıp, bağırını yüzlep yaylap degende demirli ortası, oşonun bağırı kutlu olsun. Buna özümde 60'a çıkıp, Karlıklı diye bir baş talışına geliyortasın. Buna şu gün geçeyin. Bir top yaxşı işlerdi kızın, işlerdin degende elge tutma kadının var, şundayla. Bizim şu yerde turan vardı, bizim adamımız, tuğanlar. Yakı özü, Fuat Bey etmek, işlekeyle deyince gitmeden, özü, bunu vardı bu, ben yaş kadar bile, erkeletip, şu var, kıyım kişiler özü var mı kiliçkası var da, Stalin jugaş bulursa Stalin de bakıyor. Değerinde de şöyle klişkası var. Komünistleri yaşka degen klişkası var. Şunday. Yaxşı jigitlerden elge hizmet kılgan, ak köngül, daim sardanda kayerda olsa gülüp jaynap жүрген jigit. Bak, nega Jakub işlerinde ilgili densoğluğun için olsun. Kudayım şunday ömür daha bir soğuk versin. Aslında kanday öyle, yaşına kay öyle olsa şunun barına jet. Kutlusun Kuday. İşlerinde ilgilikten soğuk doğular. Hem şunun barına alıp gelgen, şu yanında durgan bizim altındayım. Gençek
Şimdi uşu gelinizin de emgeği zor. Yakıttı, vakitli tarıyorlar. Şu yerin arasında boşalıp yürüp şu erecege getirgen ayal kişinin emgeği zor olur. Sana da çok rahmet. He? Allah çıkanı hürmet seyin görmeye vakıflı olur. Benim görürsünüz. Doktor kaynem bugün şunca adam toplanıp yaxşı gün ısıranda çaldırar kaynak hacıda başbakan malga kulu kalsın. Eliniz ayağıyla eski ayağı eden boşa kişilere murakkat yapkan yerden bir odanı falan koyup otursun. Suyunu otursun. Emin ne diyeyim? Her solun için olsun, ömrüm uzun olsun. Uşunca yer yaxşı yerler, yaxşı dilek aytağızda uğurluğanlar, kudalar, yaxşılaşkınlar, uğurluqlar verirler. Kızların dileklerin var, sağ olsun. Annem 60'a çıkar, sakal olkanında işimizden final var. Elçilik 60'a çıkkanda, el ortası 60'a ayda, hiç aklımda şolda gerek. Balacak kanı, başkanı kadırım bilir. Anam diyeyim, sıyla, hurmatlı olan. Annem kıçıragan cilisiniz. Yeni küçük oldunuz, benim dileğiniz yerinice olurdu. Bundan yaşlarından Allah'tan kancanın buyruğuna sözsün. Oşa yaşları yakşılıklarından öpün, koşkanın üstüne koşuğar, büyük kanı yedeleşip, yakşılık koyduğunu ötürüyorum. Bu kişi onlara oranı söyleyeyim. Yeni, yakın. Bugün dostlarımı, tuğanlarımı çakırıp bizlerin akalarında 60 yıllık övüntülü odasın. Koy meleke kutlu olsun. Dengilerinize ders olsun. Ben bunu Bülöle boşa biteceğim, bülöle bağlap degen öz emgeğimden tapkan, baylıklarını verirsin, bana kalacak hamleni. Duyum ökümür, şuların жақсылықтарын көрмелеймін, аманшылық болсын, ya. Ökümür, korkunç жақсылық üstünde, buna Ravşan'ın üylezde Kuday'ı görüşler, oşanda gezdi olup, birinci nevrenip olup, duyum otasına. Daha köp nevrenip olup, amаншылық болсын. Altmış yaş degen bu 10 yaş emes. Biröv amca yok degendey. Şu ballardan yüzürün gördüler. Def soğukta oldular. Biz mayımızda hasta oldular. Biz görülük oldular yakşı. Tuğanlardan oldular. Dayga şükür ben gelince olacak. Razımız dege. Ardayım biz nasıl sakal olmuş. Bizim suyumuzda ballardan suyu gördüler. Aman oldular, su iç oldular. Ne soğukta oldular. Çoğun rahmat urmatı kanake baş bolğun jalpy tağa jurttan kirgen meýmandar. 7 börügü teň gelgen jeňiňizlerden 70 ýyldyk marekesine de barýňyzlar. 7 türkün sözlerini taap eldiň gömülün alyňyzlar. Janynda Jaşnakay peşenesine жазgan ömürlük jaranyň golundan syy görüp, daima jakşylygyň menen birge teň bölüňizler. Koluňyzda beleklerin baryny tapşyrýaňyzlar. Ya gelin buna ben sana. Erkek bala törölgünde saylağı, taşlağı suyunu parat. Erkek bala törölgünde adini bugünküdey dasturgun jaya, ömürün Kudaydan tilep alat. Örüp güldü. Jaşnakay jaz başlanğanda jaz bayramı başlagan nauşuna ulu insanın tilegi kabul bolsun dep sizin namınıza
şaşkanda dedi. Andықтан бүгін мына ушул Қуаныч әкебиздин жанында кемчилигин жапкан, ажарын ачкан, уул кызы тапкан, неберени баккан. Акебиз 60ка чыкса дагы 40 жигиттердей баскан. Бул эмгектин бардыгы өмүрлүк жары дүйүм межеде жаткан. Канекей кол чабылат. Мына ушул сөздөр менен пайгамбар сыйлаган күйөөла жээндин ордун басып барат. Кубанычтуу күндү тең бөлүшүп, пайгамбар жашын ашып, небере чеберенин балын татып, төрүбүздүн көркүн ачкан. Кайненеси Сөйкө апабыз баш болгон Бөрүш аба, Жыпаркан эже, Сагын аке, Турусбек эке, Абан эже баш болгон Кубаныч акенин кайын журтунда сөз кезеги кылат. Келиңиздер, урматтуу кызыры жоллаган Кудайым колдогон апабыз баш болгон жаамат. Кудайым колдогон Кубаныч акенин кайненеси Сөйкайым апабызда. Куш келиңиз апа. Toylara mutlu olun. Nereye toyun verin. Bakımlarına. Ödüm tek arara. 60 benim. Hoşçakalın. Kayninenin gelip ak bata berip jatkanı, Kubаныч акенин 100'dün kırın aşkanı. Kudayga jakkanı, kabul bolsun kaynenenин aytkаны, kol çabırаңыздар. Evet, ben şimdi bir adam. Kıvanç Bey de bizde büyük yorulacak dedi. Duvardır yaxşı, kan yaxşı degende benim singlim azamat ısığına koydu, jaktın, soğuğuna çıdardı. Buna adam kılıp 60'a çarptı. Buna 60 yaş futbolsun, dağın 60 yaş boş veremedi. Nevre çevreler koyların kırıp yavrulan, koyların üstünde, yaxşılıkın üstünde cadırap caynap duruyorlar. Ömürler uzun olsun, görüşüler layık olsun. Daima dev soğukta olup, asmanlar açık olup, göğüldür yaşamlar. Ağız menen jıyındıktaylı. Doktor eyvallah. 60'a çıksam da 60'a çık. Ömrüm uzun olsun. Baktım, benim tanıdıklar. Yaklar seni baktım. Yok yatayacağım. Yapma. Çoğun rahmat tuğanda. Apa karamızçı kızımızdı. Kızımız daha ne yaş görünüyor? O yaş görünür azamat. Ben aytmayayım bu. Ötür yaşı, kan yaşı jaktı bulgan men singlim. Ben sizin kız singdinizi suratam, yaş görünüyor de karamızçı. Bakkan yesi jarasa güyber küçük top olur. Algan jarı jarasa kakkatın ak bolop deydi. Menin akem jengemi jakşına kay balıp kaytıp bakkan. Altından söykөsün takkan. Kaçan bolbosun artından jaş balada yerçi baskan. Hiç kaçan kapkan emes, jaman aytkan emes. Oşoncu necemiz jarkıda barat. Alemi jarkıdagan jardın janında güyövala dagile 40'tın kırında kalat. Mınday maktagandan keyin kayınjurt ırdabay geçse Kudayga da jakpay kalat. Koyunlar koy kılgansın, yakıp bir oğlanın singlim. Koy vergen adam kuvansın, koyga gelgen adam da koyundan kaşıp kuvanıp geçsin. Koyga gelgende kuvanıp kaldı, ben uşun da yakşı kargamın al singlim.
Burada sanırdak öyleyim. Çöp durganda mağdayga gördü görülür. Yaz gelip saylan vurganda aklını kızlar götürür. Aklını kızlar, aklını kızlar götürür. Çıkmayıp yürüyer gitken yüzünden canım sadağır. Kutusuz gelgen eymanlar bir gelip geçi hoşçakal. Bir gelip geçi, bir gelip geçi hoşçakal. Tuvalı valı saksam der, münküler günlükü düşer. Ağlamadan çassam der, çıldızlar günlükü düşer. Çıldızlar günlükü düşer. Kutusuz gelgen vakıtlar, bir gelip geçi hoşçakal. Bir gelip geçi, bir gelip geçi hoşçakal. Çıkmayıp yürüyer gitken yüzümden canım sadağır. Kutusuz gelgen vakıtlar, bir gelip geçi hoşçakal. Bir gelip geçi, bir gelip geçi susakal. Çok rahmat egeyce. Bir tuğandardın jakşılığın bölüşüp barыңızar. Paygambar sıylagandy oğlanızların 70'inde de olsa alыңızar. 7 kupletleri menen kelgen jol gireni tabыңızar. Karamese, jakşı tilep hoştoğun, ak tilekti ıroloğun, hayırcıktan kelgen tuğandar belekizerdi tapşıralыңızar. Mına şu bizim paygambar jaşын aşıp, nevere çörenin bağın tatıp, jakşınagay tilek koştoğun, Söykayım apağızın ak batası ak dilegi kabul bolsun. Apağızın atынан Kuanış akebizge gül deste olsun. Kavul alpamızdan.